Wenn mich jemand fragt in der Galerie, wofür arbeiten Sie, was machen Sie, dann sage ich fotografiere Menschen, die sich mit Kunst auseinandersetzen. Das kann ein Künstler sein, es kann ein Galerist sein, es kann ein Hund sein, der vor einem Bild steht oder ein Zuschauer. Also vieles weglasse und mehr auf die Persönlichkeit gehe. Jan Sobotka, professor, artista e fotógrafo. Em 2004, funda Canton Bed, o portal web do meio artístico de Berlim. Nele figuram mais de 14.000 das suas fotografias. Recebeu Julia Goit, lituana, diplomada em economia e atriz de teatro. Mas foi a paixão pela fotografia que a levou a Berlim. Aš sutikau Jan Sobotką vasarą, kai aš atostogavau Berlyne. Ir man labai patiko jo būdas, laisvas būdas fotografijos, kaip jisai dirba su žmonėm, apskritai kaip jisai žiūri į fotografiją. Júlia passou 3 meses em Berlim no âmbito do programa de Erasmus para jovens empresários, com a intenção de aí vir a trabalhar. Capital multicultural e descontraída, seduz muitos artistas desde a queda do muro. Nela encontram apoio e inspiração. Ich bin selber oft in der Situation gewesen, dass ich im Ausland war und Leute brauchte, die mir helfen. Erstens unterrichte ich und zweitens habe ich gesagt, okay, wenn ich dir helfen kann, gerne. Und sie hat mich gefragt, ob ich das machen würde und dann hat es mich auch einfach interessiert. Ich habe ihre Webseite gesehen, die Fotos und fand das interessant. Und habe das nie so betrachtet, dass ich jetzt immer derjenige bin, der etwas besser kann, sondern dass es ein Austausch ist. Os dois fotógrafos tornaram esta antiga cervejaria num estúdio durante algumas horas. Julia Goit faz uma abordagem muito pessoal da fotografia, diferente da assumida por Jan Sobotka. Mas ambos se interessam pelo retrato. Quando realizadas sessões com modelos, encontram-se num território comum, cada um confrontado com a sensibilidade e a técnica do outro. Mes pagrinde daug kalbėjom iš tikrųjų apie fotografiją, apie fotografijos principus ir apie tai, ko mes siekiame fotografiją. Tai buvo iš tikrųjų toks mokomasis periodas. Jan Sobotka pakeitė mano požiūrį į kaip režisuoti žmogų, kaip su juo dirbti, kaip su juo šnekėtis. Ir aš pradėjau fotografuoti portretus, kurie pakankamai mano atžvilgiu buvo sėkmingi ir yra sėkmingi. Ich habe eher erwartet, dass es einen Austausch gibt. Ich habe weniger erwartet, dass ich jetzt eine Fotoserie sehe, weil mir relativ schnell klar wurde, dass es einen Prozess vor dem Erasmus-Stipendium gab bei Julia und danach. Und ich glaube, in manchen Dingen ist die Wirkung langfristiger zu sehen. Wir treffen uns sehr oft und haben einen Austausch, ja, über die Fotos, über die Szene, was wir beide sehen, was ein gutes Foto ist. Und insofern ist es eine sehr lebendige Diskussion. Julia encontrou ao longo desta colaboração o que lhe faltava em Vilnius. Um ambiente criativo e as competências artísticas e pedagógicas de um fotógrafo reconhecido. Fatores essenciais para criar condições de trabalho favoráveis. Šitą programą labai mane sudomino to, kad jinai siūlo kaip mokamąją dalį ir tuo pačiu jie paremia. Ir atvažiuojant į šalį ir jos nežinant, žmogus gauna vietą, kur mokytis, kur dirbti ir kur patirti visus naujus dalykus. Tai iš tikrųjų labai geras santykis tarp darbo ir mokymosi. Julia equaciona seriamente ficar em Berlim para criar a sua própria empresa. A sua experiência já a colocou no mercado profissional. Tai aš manau, kad čia yra labai didelis pasiekimas. Tie 3 mėnesiai Berlyne iš tikrųjų man buvo labai naudingi. Aš sakyčiau, kad aš labai daug darbų padariau ir ne per seniausiai vienas žurnalas paprašė mano nuotraukų spausdinti, kuris yra labai aukšto kultūrinio lygio. Aš tikrai labai patarčiau naudotis šią programą ir ją domėtis. Tikrai.